album varendenyi makelwana yali apenga mdikile sofone FM bali fana bone lifi makelo ali wana matinga na barthamzelo biki wazinweli lo nyongi abathu bachi bazifura hoti dikanyi wazino hapa ACOLLY liwa mandiza ye abatamana matinga na barthamza swika mabili ka Vuwani FM 88.7 baka ACOLLY mandiza hapa zinako chimbira na Romeo ni konibona Romeo yani konibona shimandira kama zabo kuma maziko la mudibana tinga na barthamzi na lone rano diba tambira lone litiba zwa disaka ndo fane baka album yano ya ACOLLY mandiza na dibana yidu tsakaje zo swino ka Vuwani FM 88.7 one chipiko atuzaro shaka ndiko labele isafa likatia abona na mavudzi yaone anga oyaniki kazi tambo tidi hapa swino ndo fazi hapa ndi atenda ndo fazi jinga mana dinaye ACOLLY ane barthamzi ndiwa mandiza masiyara dibana mtika Vuwani FM ACOLLY enda utita ndio ndumbelo phangeyo no diana ngama zaza ne ona keliri zamo nakisa ndikubona uri na studio chone chona kanga manda zvino ndingasuku jena ndotoralo why uzongapina bahashi baone bona kelira na bahashi bona kanga manda nisaka bani kuruswayeza likwesa ngamanda ACOLLY mandiza ndontanganeza kana ndira ka Vuwani FM 88.7 VprideMultimedia kanne legwena general dekati na Mbuyi-B enda ndikoliwa ngamanda ndikoliwa ngamanda ndokunosiyeleliwa apa noni mudini wawewe ani kutobuya ndikotobuya ndandikobudza Mbuyi uri hai man ndikotobuya ndiaudiwa zino okay mandipekalo hello laure thamzi notomana enade wona nechiko mangwikhulu nge afane chotiba abo zino ACOLLY mandiza ukera ndukhera ali kwesanga manda masiko ina nyambeza nati eno ditakuwa kale mara petizo zwindi naye ACOLLY mandiza mbekezo wa Vuwani FM 88.7 koi ACOLLY mandiza ndi ACOLLY mandiza ni mswana ne oauluchera ngia muraga obegwa ngabo Elvis Mandiza nabo erelwani okay so ACOLLY mandiza oauluchera amuraga jena chikolo amuraga primary school aya jena Thasi secondary school ubva apo aya University of Venda ndi apo ezvitu zvinji ndatomuzvita ndione University of Venda zvamuzika ngamanda ndotomoto zvipfauri hezvi ndikuti yozvita nopfauri atikokonudzuriseya ndi Univene ndi apo enda tomo recorda nyimbo dzanga dzotoma ona baba umwe mupia ni totoma ore recorda nyimbo dzanga dzotoma na Univene ndotomo recorda nga 2012 ndikare ndiri kando chimwe ya muzika ndikare ndikayo ngori ndi mtu oridza zikerekeni arane ombura chimwe chigwada cha vaneiwa Heavenly Voices ndonobuya ndavana mumwe wavaridzi ane pala babezi guitar na lead guitar namune wavane rigalo ro dichimbira naye ndikuiridza lead guitar na bass guitar zvino ndikare ngamanda ndikazvi zvitu usvikira nemune ndichipfori ndoneta ngova backstage ndikondotova panda avathu ndina dzina langa upi huko danyi ACOLLY mandiza alioni kasho na muzi yotoma ya pousa hapo da ACOLLY mandiza ndandikotoda zvezwe ke yopuza yoima yarepresenta na ACOLLY mandiza tena kati nofulubelo na batikirisi bote ba Vuwani FM ka VprideMultimedia nabone bade baba chikusuka na barthamzi batoma ba ACOLLY aronyimana rofarana 0720143891 nambaro za tinga mtekile suanga zinadari kenze ka hedzimbudziso zina barthamzi ritanakedza we ACOLLY rasa kubatedza yawe nabone batojenane bakanombora yeneza ndithomotsuka apa pezi ndabajia usikale ACOLLY mandiza ndofane chikwamba zwa University of Venda rasa tujana chiwatangeka album ye yani tisangene ya makelwani nabaniko kudela mini nendo ita BSc Computer Science and Information System ndodo vandaita na honors yaona na honors ndi busy na masters yaona nijipaka masters na mapezi nga PhD ndikaka PhD yaona Dr. ACOLLY mandiza wazona ndezo zine atito ambesa ngazo namsi ndikuchimbira ningazizumbulere zvezvo ndonobverera nichibona zo ndikuchimbira ngamini zvikoditsani yakunozvazo ro mtu kana angu ruwanga shamba ACOLLY mandiza
Kadi jena chote kando wachuma zwa mzika. Yeah. Mtu achi jena kachitu asa kujena. Unga uyaba unazwe abona zone. Unga yaba unazune abure tamsi zoto ukombecheza ujene kando wachuma zwa mzika. Una batu bane bana taizo. Abatu da mic ufisa taizo yabo. Una batu bane abakunu wamba na batu bana taizo. Abatu imba bafisa taizo yabo. ACOLLY MANDIZA nije jena kando wachuma zwa mzika. Aba hoiti ya mina manu rabele samini. Muzika wa shitoba kanne MC na Mbuyi. Kama na mazina maulwane. Ndi mazina maulwane. Abeti yo ni sokoponga ndani. So muzika wa zazwi kanne zazungandira ini. Nawo zoba zione ayani. Nenda ndichizignore. Kozi yanga ndilizakandira la muzika wa Chivenda. Okay. Mara nenda ndisa ndachisokoria. Counseling wedu. Hatosika chipinga echo chinenda kunibuza chone cha msindi university. Ndandi chitozviforeswa aswanga. Sitova mbizo isu. Ndikoto yozviita izvo zvito. Profession calling. Ndikwamba ngamsindi sichakonotovara bhuku. Ndoda ndafeira ngamanda. Ane paka computer degrees oyangori asuri tongofira. Ngawo mwando fira ngamanda ngori ndandi ku ignore mbizo ine yatovori. Ndisitu zinenda kuti yozviita. Zvino ndichifocus kamuzika na zote ndakonovona suzanga sikuchimbira no. Chambori ndisitu zvava fasi. Nditenda uri una kaidu kachingona chimwe chinavara tamsunga boko chita buchironi. Nawoyi uchitopedzaye ukuzvikona uchibveredza. Kaidu zone zoimangandira ndezepio. Araroto sakane zvenda totangana nazo totodamba ngazvimwe zvine vamwe vatu vangadizviamba kwini nezvenda tangana nazo ndichitoma muzika ndiyo mafungo ojerwa pasi nozwana nduri kaidu yenda vanayo ndova muthu anenda ku reject ngaman ngazi musician tidivi baba chikoto offer kana vachikoto varori avakutodomveledzisana mara ndova muthu ndado rejectiwa nduri atongoona na feature natochekesa ACOLLY MANDIZA auna artist ya mudumisa and uriniwane ACOLLY MANDIZA akushuma na imwe artist zvakonda ngamanda ngori utomani hova uchiva hunne anenda kutoda collaboration ndada stop and no it's fine. I'm gonna do my own thing. Ndikuzviricha zvavatu and ubva zvaizvo ndichizviricha tongo chaombera muthu collaboration ndandikuita muzika wanga onokotododa feature wakadhi feature mara ane ndobva kazo so urejectiwa ngamanda zvina kaidu nacherede chimwe chipinga ngori upusha muzika stoda marketing niwane nisina cherede unozwana so niwane niko bawlo performa kana utoya show ni ya mahala uri ni marketing ngori anna cherede unozwana show iri Vuwani ndingasi attend ndikubva muraga ndisina cherede ngondi dotio namela luna ACOLLY zinoi ena ndi JMT watotoma kuipanda mzirichi jana choteka album ai whenever kwa tamsi ndi JMT page never tamsi yanga banambuziso ACOLLY MANDIZA kana bachingoto mulumelisa na bunendi abasendera kene mpeka jamshiba masera dibana na muzika 0720143891 zwa zwino record jana chote ka album kama ndi jeo yenda ndi masiyari yenda March November sema ndina ACOLLY hapa ACOLLY uri na Mike Owe vachana fone ngone tizino nendi murawa kudzaipi ari murawa haifunu ndi mumwe futi ndiyazumbudo ri kudikorodana Mike okay atongo zihangwe zvizvito arongodzizumbura vetesa panga no ndikodzizumbura zori nena ini iri na mahafu hai rindifewa mwe chance kezo da Ripo saka manda Mike November CM Thamsi ndipo didaba pano limembiru ndi jeo hiyo enda ndi masiyari yenda Masaya buzi ndina ACOLLY MANDIZA hapa ndiko mufa nani chidripa wale chipese ndova Vuwani na kwa Navera ndiko riapa afarelele kwa namkara ziko vala marofa namkara hai nanyipo zawodi zabuti badi hai ndiko kaka zako utabai pana sangola we la muraga jikana sangola we ndiko zabuti ya ndo muraga alikamura bana yejo mubusela urina utakarika fange kwa namkara nendo takara man muzika wamndu wakudzinga manza ndiyaufa aifarani ngoraro mwana mkaro zva marofa nezo ndofarelela man ndikaitevelela mukala nyimbo dzavo azvapoza ndiremitevelela mwana mukala ndikotodesa zvone ndikulipiwa ngamanda nda Elipo sanga manda batikira super phone FM 88 7 jipikwa tisa lushaka ndikotenda katena full pera uri ai bagodhe bahone bane bakwamba ACOLLY
reka titoda uamba na inwi ane paka Vuwani FM ni Masiari enda ndikutuma mbiru hapa vitu koi ACOLLY. Hello Mrangi koi ACOLLY Mandiza bambe naye atokukaya tiabe naye enda mwananga then right man urini alishapa mande yeah ai nipo zano di azuwa ngao kama wana mutana atiko wafa zwavudi nana wana muta ha mutandi nawo ndisakotwa ambori gai zvarisani boy mutandi nawo kosi ya Murangi kosi ya Murangi wako todo fofi ndi kosi yanyi kosi ya Murangi ale Mandiza ne mini besi right man man ale kutoka pale kwa jagari tu watu msimu kwa chichecho ai ingene pana ngizonga dazole na ndofarerera man ndike tarina na ino ndikolibonga manda man ndane vachina mye madodha ribwesa ngamanda te kosi ya Murangi Nindi Zozona hapa ni kwa MTP zambo tiamba na ACOLLY kazi 07201438 warabu ya album ACOLLY koi mtu Masiari Ndau ya nduna ndina ACOLLY General D nda ana Mbuyi-B Mbuyi-B ACOLLY koyo ndiko mupfa man Batu baji nikora tamti Oitia mini Ndimuya Dimini Aredi Kama ndi jaba mazuruni ya balandani Masiari General D Nachi pepe ndaye Tupa unifeni na ACOLLY Mandiza hapa Deliver man ACOLLY nirumilungane Mbuyi-B wa serious Nindi right man urina Tendione manikomba na muna nofuna Vuwani FM Sakurotu na Vpride ACOLLY nechitenda kataumba chone ndikuto nikoda madzinyimbo dzanu manitsita vatu mwana ngatisa panda maninzi wakumana mtiriki vana mutambo ngapa Vuwani apa ari kuita maybe ri kuita vetingana nepaka Vuwani FM nedida kona ri funga dzavo mandingatogumana musivo mavana nikozivona no ndikodzivona ndira nawo ndikuita ndichikera mara ndidoda mani ndanisapota arani na zvimwe zvitu nina dzifunction ritomama zvifunction mandrine matikirisi maVuwani mani zvakumari kunikodesa ngamanda nolidza nepava kuita vachididza kaVuwani FM riva risani hangu ingozivona no ndikolibwa ngamanda support man support ndinje ndaisiperi tobvira iwono kusukira nga usaperi mwimbo wacho wa serious ndindaedza ndobva muya Ribwesa ngamanda Bone chipepe ACOLLY Ke album Itibeswa bde Esama Kelwani Oba wait ya mini Nekisala njisukene bari tamzi na utula pasi na rukisa hii album albumu ya Makelwane ndi albumu ine ati diso uringa manda albumu ndi ine ya kwamba suzine nemune nando netangazo abe Makelwane ya ambe ruzibu ya Makelwane unabu Makelwane vavudi nane arandi kwamba nga Makelwane ndikwamba nga Makelwane ane atovasi wavudi mara vo Makelwane unaba vo Makelwane vane mbudzi dzingazijeneza lamuro vavo mara anenda kwamba ngaye anga ditoma humbulo ri ndidzi khade nozibona none ndikodziricha so yo tutuwedziwa nga zvito zva vathu album yo Rufima Khalem zvithu zvine vaita zvithu ndezvi zvosatodobva mapungoni a vathu zveizvochira nosedza midini ya vathu abe uchinyara zvinji mudini wanu nichikochira nikori ula yagai obva nga gulu udova kwagai vafonera na vamwe vathu vinaivone gulu ni mbudzi what nozibona so ndi yotutuwedzwa arana techeresa una nyimbo dzononga avamfuni nepano avamfuni ndi continuation ya Makelwane arani koro techeresa zvavudi so album ilani koro kaidza zvito zvivi zonoitwa nga vathu Zwino ananoambesa zwino hapo ACOLLY Mandiza anonochena dzimwe zimbudziso pezi karitenda uri ACOLLY Mandiza aone madinga angaobo kaende ndiko kalabalesa content ya
ya makhelwani na hili la kha ende ndono dilitamba hili ne yakusembenzisa hili hili asila makhelwani bwele abatitwa ambore lebukati yanu nanoyo ane bartamsi obasa korita zone zone bartamsi ngoto zone buchironi yano pezi artende ACOLLY MANDIZA ke album ikushimandira araro sezesa ngamandesa online ikushuma ngandira ine yantakadza vukuma ndingasi complain so dzi album nadzo dzikudiringwa nawo dzisingaziringwesa kale mara copy nadzo dzikudiringisa so ikushuma ngandira yavudi dzi radio dzikuitamba Vuwani kuitamba so ndingasi complain hai ndingasi complain chimwe na chimwe cho dzudzanyeya pezi kari kwamba album ya makhelwani ndi album yotothoma kana iwani ngwa album ine bartamsina no dishima mrawo ndono shuma album ndiyavuna ndono shuma album uvyosvikela vyoni chito zvipfurel tale yadina ndoto hedzi album dzothe ndidzo dibveledzisa vantu vanji vamangala uri ini kha age yanu nonova na dzi album ngapa ya nne ndikudiitela history yanga atiko todori vangana vadotecheresa hafi ndofana musi ti hedzi album dzothe dzidotecheresa ende shango lote dzidzosara dzigotechesa so ara hafi ndofa nne ndikudiri ndikudipractisa ndikongwana so ndikotoamburi zvimwe zvithu zviyaite so ndisokudropa muzika ndidropa dzi album ndava ndikudziveya online kuveya online zvisina ndava uri ndivangana ndiyazida zori udova na duva line ndila mudzimu mungwana utova na duva liti kadzi musician line nimbodito break out mwena mwaso kutomoamba ngai ava vathu vadova vakupfamini arani ndisikudropa muzika ndikapfa ndikulipwa uri ndolipya zvapoti uri vunji avaimbi vadyerwa nthaka na vutive yayi vono tituwa kana kaduva la utuwa pezi ACOLLY ane bartamsi ndi wa MANDIZA kharide vapo zwa zvino ritochena chothe kha ubika album ina madhinga mangana hone so ni jela chikhala chingapani udiwana album nechikotwa mbopfi neshuma inwi na ipedza me ndithoma ngongwala ndithoma ngongwala ngori ndiyazidiwa zori ndidotoda thimu ndiri zwithu zvanga zvidiitwa nga muthu onokori kudzhia movie thoma rari ṅwala dzinyimbo dza varedi then ndadecide uri okay iyi track ndido ishuma na nnyi na nnyi ndathoma ita dzikholo ri mana ndikoni toda kha track so utothoma utoshuma album zviyanjela ṅwaha ya prepare arali sedza luimbo lwa makhelwani hothoma ubva lona lobva 9 months ago album is a tuba ndingozviva zori nne ndikale ndikuprepara zvino zviyanjera chipinga chinji nga maanda ngori ndi mwana ndodiimisera uzwana ndi mwana ndodiimisera ene ndatocheresa nyimbo nji ndidzimba ndi ndota zviambori ndiva ndina chipinga chinji chine ndakuchishumisa unwala kubvapo sa zvino kha album yaso ndakuvanganya na team yonodoti youndidzera uzwana va bass guitar va lead guitar va piano ne keyboard uzwana so ndisu zvine zviyanjera chipinga nditothoma ndavakuvanganya hezvo asajia chipinga ngo ndi recorda so ndisokuvakuvanganya vadzulanepo ne ndiva ndikotovabvudza zori kuita luimbo zvino raluita lwapera raraita mbiri dza instrumental dzapera vakutuwa vayayani vadovuya limwe duva zvino zviva zvisongoleruwa kutosvika nepo kha nne ndisongo uri ndi zvinji zvine ndava ndikutoda uzvikwinisa kamuzika wanga nemunhu ndikale nichikolukisera uyanga zvine nakusembedzisa zvone apa ACOLLY ane bartamsindi wa MANDIZA vati vacho khare davelesi apa vuna dhinga lina litamba apa lena vani kuchimbira na Romeo ndi Romeo aete ane bartamsindi noshuma naye khe album kana vaone vamwe vaimbi vaone vamwe vaimbi ndoshuma na Bomo Bomo Unlimited ndashuma na Mazwale ndashuma na Tora ndidova ndosiya mumwe hatongosiya mumwe tindi Romeo ndi Mazwale ndi Bomo ndi Tora tishumina vathu vanji voperera ngeno album ina madhinga mangana ina 15 zvikwamba uri ya ndizambori ndo feature vathu kha track 5 uri Mazwale ndo ima naye mbiri na Venda Boy Poet ndo feature naye uwa zviambori ndo ndi track za 6 zendaimba na vamwe dzimwe dzothe za 11 za 9 dzanga ndi ndota nabana ndodimisa anymore ndikotenda kati na ufurupera pezi ACOLLY thamusiri chikonabelesa na chipinga hade vafundira belese zwa zvino mimwa miviri kana miraru nekutevera nodzula ni apa ndiyatenda uri nina target kasi ya la zwa music kana kanda wochima zwa muzika kamimwa miviri nekutevera ACOLLY ringalavera mupiyo
ACOLLY ni dolavela ane na kuti utomu akoti utopupa umwe petro akavendo ita interview woda pupiwa ngwana atikwamba ndikwamba uri nikuti yolavela mtu wa national ndindi zuzine ndikare ndinawo mloro khandibve apitu nenda vaona ndi ndri vathu vari Jozi vathu vari Guy vari Cape Town khandipupe wote ndi perform apitu ndive nation zvikona dzia ndiye international twanori asituza easy mara mloro wangai ndubva apa Venda ndadiva muimbi wa Venda mara ndisa kutochirera uimbera Venda uimbera shango lote muzibona ndi ACOLLY zino hoyo ezona ye ACOLLY hele dinga hele lakha ene ndikulifuna ngamanda ne ndikombera uri ndele possessor ezo ndo libenga hendira ndikombera uri na inu nebe nechikole perform live zino hanepa Vuwani FM 88.7 ndichikulenda kati no fulupera ndanye nabone batekelesi bada bachikosifuna ngamanda kelo ndio mbana lata kucheza kelo na sino ndiko tuwa na sino ndiko tuwa zvichikonda ndidoni phone na sino ndiko tuwa zvichikonda ndidoni phone na sino ndiko tuwa zvichikonda ndidoni phone ndiwanga ndova ndichiri ndiwanga muliro uyu ndidouora ndiyamufuna safuniri zviricha namwakombechedza irapura kari ndiyamufuna safuniri zviricha namwakombechedza irapura kari Baby, enekaende baby, enekatu ACOLLY hey nditenda uri bunja bathu zinange ndame muya bwedwa bayosera patsina bakori umuntu wasari mbiri generality kuimbiwa kushumiwa mani ACOLLY rima cabinet mina pete pana msi ino nyambezano ichisika makumoni mutikeleso wanga 0720143891 thamzira bashika je babeli kana bararu ACOLLY ingaba iwe nembudziso ine batamtse ndikaba nditsengwe nembudzisa yone phanda ha musiricho umbudzisa uri bathu bangani kuona ngandilate ndizwepio sina batamtse ngatamo Vuwani kozukisa kabatekeletse ba Vuwani FM both zvinenda ngazvisikisa ndizori vathu vachivona ndo imangorari ndina vathu vane ndichini ACOLLY oimangorari ndingasivavalere nganda rina Vpride ndi muthu ane unsponsora nga video clip dzimwe na dzimwe ndiyo no oimawanepa vangamucheka ka Facebook ndi VprideMultimedia ka Facebook ridovara vana vamwe vane vansponsora sa Delta Solution van sponsora nga music video ridova futi na ravana vandirani travel and tour ndi vone vo sponsor ka music video unofimo rumwa wobva zva zvino ridova rava na ngaledzani environmental services ndi vone vo sponsorawo ka music video when wanga we wabva wa latest wa zvino unofimo rumwa ndi company mbiri dzorotangana dzarino ari mutusenge indira so vathu vachivona ndo imangorari asi nne ndi ndote ndiva ndina timu mura wanga ini yotodinekedzera ushumana ndikolipwesa ngamanda ACOLLY 0720143891 Vuwani FM 88.7 tarari awone mutika na babili bane bakwambore ACOLLY nizaruvando nizakasho namsi riyatamu Vuwani tamtere chikoto wamba na inwi kana rachikone budzisa zwimwe chipenga ndichene chena ndi masiyari riyore busangia yo ndina ACOLLY hapa nikopa zone wakwamba nangalidani pungobva mtupidi mageseni koi ACOLLY enda urini na nendiyo ndi umbelo pangeyo ngeno pipido takaliwa ndichikongoni usorini rimini kavatu vene vakokopa muzika wamu uri ndikobona nofara yo nendira zvino kavatu vene vakokopa muzika wamu nirimini kavo hai ndizvo zvine zvikokonda nga maanda uri rito zvikhansero uri vathu vangakopa muzika mara
vhathu kha vha tou vha na mbilu ya tshilidzi nṋe ndi sona nṋe ndi vha ndi khou ṱoḓa u ḽa kha vha tou vha na mbilu ya tshilidzi uri no ri ḓo sapota mutukana wa hayani kha vha tou pfa vha tshi mpfhela vhuṱungu uri zwino nṋe ndi tshi khou kopa ṅwana wa vhathu ḓo ḽa mini ende na zwezwo ri tshiṅwe tshifhinga vho sa kona u wana vho ku function nga hafha Vpride ri tou ni vhona live zwi tsini nga maanḓa kha ri tou lindela zwezwi a ri tou lindela dzi lockdown dzi tshi khantseliwa ri tshi ya kha level dzo teaho uri ri ite maḓikiṱa ndi ḓo vhonala na Vpride hayi zwavhuḓi mani ri vhesa nga maanḓa thi ndi mutsi thamtse ndaba ndi khou dzhia muthihi apa kha Vuwani FM 88.7 ipikwatisa lushaka ACOLLY arali vha tshi kho ṱoḓa vhathu vha nga ni vhona nga nḓila ḓe vhathu vha nga ngwana kha WhatsApp kha WhatsApp ndi 079 053 9194 ndi 079 053 9194 nda dovha nda wanala kha kholo ndi 068 175 yari 4335 thamtse ri dovhere dzi ambelwa fhedzi 068 175 4335 so ri nga wana na kha Facebook ndi ACOLLY Mandiza music vhathu vha ita mistake u ṅwala ACOLLY ACOLLY ndi ACOLLY ACOLLY Mandiza na vha tshinepe tshe pio nepala ndo vha tshinepe cha musi ndi khou imbelela ndo ambara hembe ya cheke ara andri ndi hembe ya maluvha dzedzi dza makanti dzano so so ara vha tshi khou ṱoḓa mfollower vha nga mfollower kha ACOLLY Mandiza music kana Facebook yanga personal ndi ACOLLY Mandiza kana kha Instagram ndi ACOLLY_Mandiza kha Twitter ndi ACOLLY Mandiza kha YouTube naone ndi na video dza vhuḓi vhukuma dzo dropiwa ono ṅwaha ndi ACOLLY Mandiza vha sechane phala vha ḓo wana zwithu zwanga zwoṱhe zwo vheiwa ndi khou ḓo jump tip dzi ane ndi ane a ḓo ndivhuela kha ACOLLY Mandiza kha Vuwani FM kha 0720143891 hoyo u ḓo amba na ACOLLY a dovha hafhu a livhuwa o ima mabutsuni anga uri ACOLLY ri khou ni livhuwa nga maanḓa kha vhani Joy yena ndi masiari yenda Mike November CM hoy Mike November CM koi ACOLLY ACOLLY na Ro par ko livhuwa bade muzika wa musaba sechilisi man ndo vha ndi tshi nga dore kha vhathu vhoṱhe vhane vha ṱoḓa music wa ACOLLY Mandiza itenda ene muṋe o ḓi zwi bulane uri vha ya gai na gai vha ḓo wana hoyo vho ono kopa we kha to zwi pfa vho mbiluni yawe uri ndi khou tshinyadza afha fhethu kha to zwi pfa kha pfa tshi to mpfhela vhuṱungu kha to vha na mbilu ya tshilidzi zwi fana a tshi khou tswa tshelede ya u renga vhurotho vhune a ḓo vhula ngo zwi wana ndi anga ayo una mukala la ndi khou livhuwa nga maanḓa man hayi ahuna vhuthada ndi khou sa ḓivha uri albamu ine ya khou ambiwa afho i hone afho yo fariwa nga tshanḓa na hafha noni thongo ḓa na dzikopi a thongo ḓa na dzikopi kopi dzo ḓiro fhela ndi nḓilani ngori ndo pfuka nga ḓoroboni ndi tshi ḓa so dza fhela kopi so ndi ḓo ita dziṅwe kopi na vho Mike vha vhashapu none vho Mike rono amba ndi ḓo vha foine hayi ahuna vhuthada ṅwana mukala Rewesa nga maanḓa Mike okay ahuna vhuthada General G Mike November ACM kha ri mbo ḓi dzhia minute muthihi fhedzi ACOLLY ri mbo ḓi amba na vhaswa khathihi na vhadzulapo vhoṱhe vha Afrika Tshipembe ri tshi khou lavhelesa tshiimo tshine shango ḽa vha khatsho tsha COVID-19 ri ri mini sa muimbi za muimbi ndi khou ri na nṋe nda ndi na show ndo i cancel ngori mupresidente vho amba so ndi khou ri roṱhe kha ri pfhe zwine mupresidente vha khou amba zwone arali vha khou ri hu songo kuvhanganiwa arali vha khou ri vha 50 zwi konadzea kha vhavhe vhaṱuku kha 50 so kha ri vhe vhathu vhane ra ambara mask kha ri ite zwezwi zwo sanitizer zwino khou ambiwa nga mupresidente ndi uri zwine maipfi anga ane nda nga to a siya na vhathu ndi uri kha ri tevhedzele zwine mupresidente vha khou amba zwone ri ḓo vha safe thina vhone vho ita zwine vha khou ita zwone vha risa kha level 5 zwino a ri vha tikedze ngo ita zwine vha khou amba zwone ri fhedzisele ro vhuya kha level 1 ri tshi khou performa na vhaṅwe vhathu zwo pfala nga maanḓa ACOLLY ane vha ri thamsi andi wa Mandedza ri vhosa nga maanḓa ACOLLY kha tshifhinga tsha ano ḓuvha na musi ndi atenda ngo tshifhinga na tshi nga ita zwi tshi nga maanḓa una ḓinga nga phameraho liko ni sengenedza ndi khou zwi vhona ḽipfi ndi funa inwi ndi bva kha albamu yene ya makhelwane ri khou ri tsindela kha dzi yo vuleya ri khou ni thatha kha Vuwani FM
tabani buye elengo duba re ni bone ena no ba ACOLLY ana ko tiamo ni ko ngode bona ni ko popa muyani lengo duba lito dalro ka ba bwa para le bone if the privilegeta re bone shi ko ka ba pa ACOLLY Ode Vuwani una epoto. Vuwani una epoto like chino ati jina mina Riwe sakamanda kazi fulezi zindira ne no ukuri Vuwani man ukuri Vuwani Asala festa yeah Shap